Byankore media kandi amashemererwa ni minji munonga ko barita yitu yije ya verification ninga AdSense verification code so hati turi recognized ipe nkaba YouTube channel ya mani omunsomo ba we are recognized now twamstamba twavuga no mushije twatwaja mu kuri Sevens ko gato ashanga tariwe tinkumanyimwe abarevi nuge machibrad no chikoro twambira iguro kamera basa kutufuna Nuri muganda wa Evans nebishuba Chandega no kundega kuba Evans nyine kuretera bro wawe amazina niyo Nyako nozagwe Zarwaro ya Kashari Kashara gambira higuru kujanga Zarwaro ya Kashari district Ibara azisi so Zarwaro ya Kashari mu Rubaye Odio mu kibuga mwe noza no turanya kwesha cyo kwakushanga azisa yibera no mukina azisero vision no kwasaganya imirimo ki just a student yes okay Bishop Stewart University Chris no mmanyaho ningato kumumanyaho hino nakugambire mu mushana ninga inarangambire abo kubanyiwe cyandenga kubanza so mwe ni wakuzo music yashogore ningato kujibasa tari turi tare sekote dine konkano kwa sekote watu za kutata so tinkumanya barebi beazina kamera niwe cyanshobera Evans ijo yakire muganda wawe yes ukahuruta kubagambire bro so nanye yangambire ngaba surprise kubanga Chris Evans kuza mu tuganye ya mission so is an artist ngati nkamure tinkumanya kwa hato muri show ninganyuko ningishe weye ninganyi nawe haro connection na seriously omwana nuwo gutwamushangika koba uri kumwenda zankore media tekaho ekibuzo cyawe ningace buri kimwe tuzakubantu tukagarukamo twaturika kobo ine DM swaga beazine nyuma ya kamera asmane nyuma ya editing drone zentu hanawe utamwebigwe na wine part zeza kwasaganye rya karicha kuba kore media no mukutugwa mani so nkaya kutera kasi mwendo mwakira ni muganire ni baba nywani Kastar music Chris jakire bro wawe mutware muze kuyibembera cha bless